Birta kalang rapet aratu ana pansimi apransinil hinpen kardom napachreilo kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang West Karbi Longri Meghalaya dui hoilong tapat ahawar longpen smi police stations State University pen chenglok kaprek prek cintura saimu semi klempon pubusi MLA mate CM Dr. Chamlong hangpen pachini pon Karbi Longrong saramaya tumpen longhidi hitirong rong saratum pansiki kipipon BJP West Karbi Long District Committee atumpen Assam Uniform Civil Code aputak herengkia maikangni Sarkiri tisu SVKV along All Assam Open Taekwondo Championship 2026 along ing dehni long ikits palong dun. Dr. Diptiti Siam upon Aurora helped Harmony Award kipi. Non birtang tonpen puthot lang ponik sinak. West Karbi Longri Meghalaya dui hoilong longle alam ki aputak aphong phong kat teng khengpen suluk sdakatomon semi nang jablo. Lausolong semi adui hoi kacarai komdun ajok pensi inut Karbi nok bepu semi aprandam nang juilo. Lasi West Karbi Longri Meghalaya dui hoilong semi monsam do nangji. Lapen monsam do pen semi adui hoi along kidu Karbi ratumta ring dok ring mi pen dolong nang jipu MLA CM Dr. Chamlong hangpen bori bonsi. Vu signify hini ani tapat havar adui hoi aputak semi cingki cingwa mai pidupon. Laso mailong semi MLA Karbi Mas Council CM Dr. Chamlong hang MP Morsing tisu MLA Dr. Harbi Tiron, MLA Suljurong Par, MLA Lunsing Tiron, EMMC Lapen ki kaprek prek hempanga song ta chitong dun. Lapen Meghalaya pen sami Deputy Chief Minister DC SP atum chitong dun pensi adui holang sami monsam ki duwerji aphan sami chiparai pon. West Karbi Longri Meghalaya dui hoi tapat ahawar long sami Police Station, State University, JNV School pen chenglok kaprek prek ching thura sai mo sami klempon pu. Lapan ki Meghalaya soratum semi Meghalaya dui holong bangki site tiki pon longpo lason si adui holong kidu Karbi ratum an semi Karbi long along li angkang long an bangki site tiki longpo busi MLA madi Karbi Mas Council CM Dr. Chamlong hangpen pachini pon natural boundary jato kipi jalam kya be sita nitum ke pini bang check royal ta nitum thana ta bipo university state university ta bipo leben JNV school ta nitum dak bipo lapen ke dake nitum jata nitum ta ilong po bang klem long po tala longli la degree lo kata pini la tungja dari Karbi long le sala 1951 pen plus pilar ta nitum kim po na tiar po ta nitum ben tiar po de West Karbi Longri Meghalaya dui holong semi bonsam dupu lapen kratum semi site ki longpo bonta adui hoi aputhak bangki Meghalaya Gov lapen State Gov atum pen traipon aling lo busi Meghalaya Deputy Chief Minister pen ningje pon The law will take no course. The law will take no course. Today's meeting is Exactly, now we are agreeing, nobody should disturb each other. They should work happily both together from tomorrow. if there is any incident. I'm very confident there is no more incident. We are here to bring peace, not to create problems. Because the boundary issue, we have to take up at a state level. So today directly we are discussing about the livelihood of our people. Sir, Meghalaya agreed on 1951 survey of India's agreement. That is different chapter altogether. We are not going to touch that because let the regional committee sit both and present the report to both the government and we will take a call about it. And sir, regarding the killings of an innocent boy, man. Lapse is always there, but after all, after we debate hours and hours about what is our aim and objective to bring peace there. No issue. No issue. We bring peace there. Meghalaya pen Karbi long atum semi monsam ke du jipan cingki cingwai pan si lamrai semi teng ponelo lasi tapat hawra ratum pen semi thambit hansu parok jang phong lapen kaprek prek semi sai suti semi choklem pon pupusi socheng border development committee maipu Agustin Hanse pen pachini pon hamren pen raikom bi Karbi Longri Abirta Karbi long mate dak tapat arong arat mate ahoy adui along klem rapet dam rapet nile kasing hon kor teng jir kidu anatum amen pen natum han kardom nang pilok kardom pini ili tum neng karong arni lepen pini ke isi a historic kala arni lo athe ili tum la bangso tapat pen lo pangap alam ki arji dingklui neng kan pen ci bohong lo cerbu ceng cek lo pen la bangso dim ke ili tum arji dingklui aneng kan se punet terlo ili tum kar biatum la hai hui ang longor lo keng pak ta ci bidam long let tel
seta pini ilitum nengkarong nang ji kacehok nang ji bangke ilitum kaching hon nai ilitum ma CM Karbi Anglong ton Mos Council Dr. Tuliram Rong Hang lapen pini Meghalaya pe nang chitong dun ilitum ma Deputy Minister Sneobha Langdhar alang lige Deputy Chief Minister lo Meghalaya lo lapen alang li itu Meghalaya pe na Chief Secretary dulo lapen ili tu Assam ben tame tu Chief Secretary Deputy Chief Secretary dulo additional sorry lapen tu pini ili tu ladak amri long pen itu kecipa hyper ni tu ma MLA sara tum da dulo pen tim Karbi Anglong tum da dulo lapen Meghalaya ben ta ong dung rat bang lo la sepini la bang solong li phelang dim bang pini klar dak klar sap pen kaching kipon pen kaching wai pon pen alam thetel tum long lo lasi ili tum stame pini pen pena penan ke ili tum penara korti tum phanta ili tum ta thang ta pasung dun long lelo lapen bang seta me i tum ha bang song long aju kate ki dam ji kang hoi dam ji ling seta bang tel tum nang pisung dun delo lasi pini nili tum ching kilo ili tum CM Karbi Anglong ton Mos Council tum pen chingki ching wai lo je no lo bang solong le khali adi ma bang ke nang li tum nang rap nang po ladak bang ga nili tum han so mate parok yang phong seta luthe seta hajat seta ni tum eng hoi posar la selang li nang rap dun nang lihin pe nang rap dun nang ji pula la selang li dang ci chak lo pe nili tuma local MLA lo il tuma sar Dr. Habiteron dalang li tani tuma phanang ci chak lo alang li metel tuma nang rap dun po la si nengarong lo itum ka to ka ve dak adon tin pen hom tin tame la bang song longa khali yu ana bangke ili tum ka chuklem pon rapet chudam pon rapet lo nang la sili tum ke kachebhong ka cherwu pen loko tum ke mun sam long le si nona bangke ili tuma sar tum ta bang ituma phan nang kilit nang kijapon mesen lo la sel bang soteng si ili tum ta chirap chitudun bom lo na pel bang sodim ta ili tum klempon rapet lo na lancholo Karbi Anglong ke 6 dul along ri lapen bang so long ri along long le phlang pen chenglok rong gru belong lam ki lampong ki don semi rong asar tum si bisar kinder si jakong dolo lapen ki rong asar tum phan semi Karbi Anglong Mos Council tum pen semi ki hoglus mi pipa jur ponelo la si rong asar tum an semi long le phelang ka chore komtun pen chenglok rong long lam ki lampong ki don semi kasmi lo arona teng pen bisar kinder thek nang ji pu pen a jok pen si rong asar tum phan semi Karbi Anglong rong saramai tri pi tum pen semi rong asar tum phan siki semi pipon bomlo la son thak dak si Karbi Anglong rong saramai singhason havaramai tum pen spatir pipon si bu signify hini ani longit hi thilong semi rong asar tum phan siki pipon mai pedopon Karbi Anglong rong saramai singhason havaramai amai phu tiri terang pen si mai phem bupon alu hi aman pen Karbi Anglong rong saramai tri pi kon chen bang har sing rong hang Karbi Anglong rong saramai lumba jong havaramai amai phu sarda sing hanse Karbi Anglong rong saramai singhason central committee in charge sari suterang lapen ki exam havar rong sartum chitong dun Karbi Anglong pen nagalan dui hoilong borjan MSc consensi porlopon ang kangalong Karbi Anglong rong saramai tumiki longli chujor longli jongsi longli chujor lupatang ti longli pata lapen dak patas tami paklang dak nang jipusi borjan development committee atumophan karju pedopon lapen ki rong asara tumban ki longli phelang chpari dengji mati ka chujorji jakong lapen aronabi longli phelang lapan ki Karbi Anglong Mos Council tumari dengsi du pusi Karbi Anglong rong saramai tri pi kon chunbang harsing rong hangpen pachini pon manja pen sarlong ki be Karbi Longri Abirta Boardman bangla halo je gadget number Assam gadget bola so Assam gadget long pas tang do so Assam gadget long ke do an bang ke long thai lage der pachat ta lage long labji अपन along कपड़े तुमके along आधे के gadget के पास पे दो पिघला dak singason puno dak hawar tinda me hawaring ko dak thok do kavisi onga gadget long kavisi ong so lapen gadget long idon ke long thai lage der cha ta long ye prap cha ta long pula ke nong tininga bong kolong eji phani tum Karbi Anglong rong sal mai hin pen bori dun tu pasi tum kado jolong bota afran nagaland ke border ke dakali ana ke nong dak nang le lo 5 kilometer le 100 kilometer nang le lo pen non pini hala dak ba khai ke dhup ke lake kara song leke long leke pek ta lilo ala ta lilo lake pini khoti long ke 90% ke lake ba khe si ong lo dak mia pen bengali la pen kapre khai dum do pil ho dak lake kara tum le long le lo pini bhare bhare building lituma song am hang thek the aprak mu jhlai ke ahem chikim thailo lasi lahai ke kara song han bonam tabra ke lake chokche pusini lihir pen ke jongda achu bai lake আর নিশিয়াতা নিলি তুম পুলো যে
लाके लोंगले के जोर बोलो जानते लाके अलोंगले दिम चीनी नहीं के कोना सी जोर पोता नंबर को आन लो दाग नंबर को आन लो मैप अलोंग दो नहीं के लगे अमुक दिन सी जोर बोला सो नापकलांग ठीक नहीं ला तुम भा जितु बॉर्डर डेवलपमेंट कमिटी बोला तुम कच्ची को बॉर्डर डेवलपमेंट कमिटी तुम अलांग तुम नापकलांग ठीक नहीं नहीं लगी लोग लपेट नहीं तुम का बिगलोंग रो सारा माई पेन के लोंगले के जोर ये अधिकार में से अभी अथे लगे काउंसिलर्स और सी लगे ऑथराइज लोंगले फेलांग अमल के काउंसिलर्स और नि तुम ऑथराइज के नि तुम भांग के नि तुम के लांगुन चोमे की ऑनसी एनओसी क्लांग के लबांग के पेक नो लगे चुबाई लगे नि तुम आईएनओसी तीन सी कपड़े दो हदा के तोकता परपोज जे करंट के एनजी भांग सी बांग के तोक दुन लगे लोंगले फेलांग अफाले तुम के तोक दुन गली लबांग से एनओसी के लसी पचुबाई लगे Dili tum han na song tang rak lo la bang song bang duk ji tum han ani ni tum song ko ni tum han ni pachi oi bhal sila tum ikle lake chokche busi ni tum hin tek pidam West Karbi Anglong Gilani Atul Bihari Vaspai Bhavan along bu signify hini ani BJP West Karbi Anglong District Committee atum pen phereke ma ini ponsi Uniform Civil Code apthak klardak pen than pa chini pon MLA election aprang BJP party atum pen ke chakpon alama teng pen BJP party atum jongsi Jokong Banglo Putang Assam State Arlolong Sme Uniform Civil Code 1 Pupu Lamchak Pipon Ateng Bensi Non Headzong Assam Legislative Assembly Station along Pensemi Uniform Civil Code Assam State 2026 Bill Smi Paklang Ponlo Laso long at hippie pinang ans ki Paklang Pondolo Ladak Son Pokanang Sot Aron Smi Patik Ponlo Arlo Sotame Pin Sotame Pinanduet Mate Pisoban Epena Pibanki Aka Prek Pen Kidu Tu Mate Aka Prek Long Kidun Tulu Potangti Assam Lu 2023 arona teng pensi insai ponpo. Di Sumara tum arta engko resi lapin korjang tum arta trainer cap playing play aprang bangki spangli spangdon longli jongsi spangli spandong dalipotang ti Assam Sorkar atum pensi sodak penakang sai pi ponpo. Batu atum sami spangli spangdon etpen na pi bangki 60 days angbong pensmi court merits along dam dalipotang ti Assam Sorkar atum pen sodak penakang sai pi do ponpo. Di Sumara lapin korjang tum sami living relationship kedu chiklo e jon angbong smi register office mate kudalong pen smi amen chit habdam nangji jongsi amen chit habdam de leputang ti Assam Sorkar atum pen sodak pen kai sai deng ponpo hem along smi longle philang pen chenglok ka prek asai mung kedu ans tami sarpi lapen ki alusu somar tuma phan an smi ap harman bangi ki lapela bangso uniform civil code Assam State 2026 a bilalong pen ki 6 dul area arlu angkang lomaki palu ponpi Tribal arar tumpan biki labangsu Uniform Civil Code pen pajok ponlu puta pachini ponlo labangsu pherengki amailong pen semi Amar Narayan Patiwari BJP Assam Pradesh spokesperson BJP West Karbi Anglong District Amaipu Rodip Ronghang BJP West Karbi Anglong DC BJP West Karbi Anglong District Committee Media Department Convener Bimbol Pradant lapanki BJP West Karbi Anglong District Morcha kidwana tunda chitongdun Board Holben Great Sontimung Karbi Longri Abirta সমাজৰ আইন সবলীকৰণ আৰু লিংগ ন্যায় নিশ্চিতকৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে পূৰ্বতেও এই দিশত দুটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খোজ পেলাইছিল যাৰ প্ৰথমটো আছিল 1935 চনৰ ব্ৰিটিছকালীন পুৰণি মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন দ্য আছাম ৰিপ্লেটিং এক্ট 2024ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা যাৰ ফলত নাবালিকাৰ বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰাৰ যি আইনী সুৰক্ষা আছিল সেয়া চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে এই আইনখন অনাৰ পিছত যি আগতে কি হৈছিলে 12 বছৰ 13 বছৰ 14 বছৰ বয়সতো বিয়া কৰাইছিলে এই আইনখন অনাৰ পিছত এতিয়া সেয়া 24 চনত এখন বন্ধ হৈ গৈছে ইয়াৰ দ্বিতীয়টো খোজ আছিল ৰাজ্যখনত বহু বিবাহ পলিগেমি নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি কুমাৰী ফুকনৰ নেতৃত্বত এখন উচ্চস্তৰীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি 2024তেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গঠন কৰি দিছিল এই সকলোবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনী আৰু প্ৰশাসনিক প্ৰস্তুতি চূড়ান্ত পৰিণতি স্বৰূপে অসম বিধানসভাত এক অভূতপূৰ্ব ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সৃষ্টি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই বহুচৰ্চিত একক দেৱানী বিধি UCC বিলখন আনুষ্ঠানিকভাৱে বিধানসভাত উত্থাপন কৰে আৰু সদনৰ মজিয়াত এই ঐতিহাসিক বিলখন গৃহীত হয়
অসমৰ অনন্য জনগাঁথনি খিলঞ্জীয়া নৃগোষ্ঠীসমূহৰ স্বকীয়তা অনুসূচীভুক্ত অঞ্চলসমূহৰ বিশেষ সাংবিধানিক অধিকাৰক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে। অসমৰ দৰে বহুত্ববাদী ৰাজ্য এখনত সৰ্বাত্মক একক দেৱানী বিধি বিধানসন্মতভাৱে পাছ হোৱাটো এক ডাঙৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক সফলতা। প্ৰথম পৰ্যায়ত কেৱল লিংগ সমতা, বাল্য বিবাহৰ সম্পূৰ্ণ বিলুপ্তিকৰণ, বহুবিবাহ ৰোধ আৰু সকলো ধৰ্মৰে অসহায় মহিলাৰ বাবে সম্পত্তি তথা ভৰণ পোষণৰ সমান অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ দৰে মানৱ অধিকাৰমূলক বিষয়সমূহক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে। গতিকে এই সমাজলৈ এক ধনাত্মক আৰু ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব। একে সময়তে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৬ষ্ঠ অনুসূচীৰ পবিত্ৰতা, অসম চুক্তিৰ ঐতিহাসিক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু খিলঞ্জীয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহৰ স্বকীয় সামাজিক প্ৰথাগত আইনক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰাকৈ সুৰক্ষিত কৰাটোৱেই হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এই আইনখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য। West Karbi Anglong Lakha Circuit Ambreng MSC Consensi ke Parlapon Jurikendeng Ahawarapen Kelu Kilometer Truck Tasing Arong Amekar Bedasing Tisu Laban Kacor Sarlening Tipitum Asupu Akleng Si Sarkri Tisu Arten Kan Kris Yabang Kidam Tengah Aruni Pai Tongkep Lapan Aruni Pai Tongkep Resi Nini Aparman SBK Along All Assam Open Taekwondo Championship Surina Inkora Truck Along Pati Dun Bensi Ingding Hini Along Age Along Dun Bensi Jurikendeng Hawar Lapan Api Po Pan Nong BK1B Mukoy lumpen milgap santok bi Karbi Longri Abirta. Kedam tang aruni phai thongkep ani Guwahati Ujan Bazar Kumar Bhaskar Nadia Utram Holang Sami Arora Artist Gil Atumpen Asamangkang Pi along Sami Sikilang Nat Padugnay Atumapan Ingway Ponsi Surina Inkorat Sok Apartments Minong AP Pajur Ponlo Karbi Long District Pen Sami Bokojan along Kedu Arogya Multi Special Hospital Ahempu Dr. Dibjoti Siama Pansi Sekelang Cepadug Mate Kesu Atumpan Tangka Poisa Kaduri Hurpen Semi Kirapon Tuwar Kita Bom Hurpen Semi Accident Dimlong Masmi Sekelang Pon Mate Sekelang Hem Tibok Hadan Ponsi Sekelang Pon Kalite Amitang Hospital Arogya Multi Special Hospital Bokojan Kalite Tibok Had Sekelang Hem An Ponsi Si Semi Kelang Pon Hawismi Tirap Situdunlo Lapuson Si Alang Ni Pansemi Ingway Ponsi Tek Pon Long Ponsi Alang li Pansami Aroyad Health Harmony Award 2026 anong ismi Pipajur Ponlo Aryan Artist Guild Moriga Atumpen Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika Lapen Karlitang Lunsepu Zubengard Atumpan Chikimu Amen Pensi Rongli Bihu Lapen ki Arya Artist Guild Atumpen Prexam Adimlong te Talon Ajay Mek Haihuisami Kipa Jutsi Arui Labangi Kedamtang Arun Pai Thongkep Arnisi Awards mi Pipajur Ponlo Arya Artist Guild Assam Amaipu Dr. Dilip Natha Lapenki Chunbang Dhiraj Pathak Arideng Pensi Dr. Dibjoti Siam Apansami Nong IP Pajur Ponlo Bokojan Ba Reception Rongpi Karbi Longri Abirta Pini Abirta ki lan sikyang ton peninglo si Tumi Thangmi Kardom